ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Haba kertiang din ki jinya lenti ki bala kenjo Snem pura bakum ki Longkmie ki la tray bat syakri ni ka bentaban kenteu kerpang ya ki para Longkmie hapo ka syatri jong ka Synrop Umkon Village Organization lingba ki self help group ki ba pher nagaliang ki Longkmie jong ka snong Umkon ki la penlong da ka Rakhe ka ba kerpang ya ki sngi ha ka ba UMLA jong ka Nongpo constituency uba Meral Bonds im ulalong kumkongsan. Hagani ka sngi na lor ki Longkmie ki balawan ban mi khamat na ki self-help group ba pher lay don langru rang ba asnong uba Clement Klein ka president jong ka Synrop Umkon Village Organization nang tadi uba Krishan Timung uba dayu rang ba asnong jong ka snong Diwan uba SD Matong uba dayu Longsan jong ka right nong tulu bat kintubru ki officer na ka office u block development officer jong ka Umling Community and Rural Development Block. Kajingwan jong kane ka scheme lengba ka sarkar pedeng kane ka NRLM ko ki khot kalong sisya kajing terku na lumuntai jong ibabun ki self group apo ki dong ki thai kajing don jong ki SAG kamlong ka batumai kila don nadu ki por ki bakam mensuan ki bakam sen ki self help group kani kiten karen ki grup ki bania kersan dalade kata ki jingmot ki jong bat hagi por ki bladep ki ladon shibun ki SAG ki bala sem la thum la sut la shore ki ladon shibun ki bala nangroy ki bala la ban kersan dalade yalade bat ki don shibun ru ki SAG ki bala ja na steglenti man lagi bio ki yo yang tu startup fund sedang ke kam man lagi bio ke SAG ke beran hagi ke nio ai to ka CIF ke interest ke 1% interest ka banera dale deh kidon ke SAG ke belayo bela sedang berpertri bah kidon ke SAG ke beran sedang ke senang yo aden suki tantoi peran kapisa apa pun beli kapisa ko empat perkara kidon shibun ki SAG ki biya kenderung kenderam tang na daw yo kapisa da ki ko pun rumah li habalai ka de ki kum sau salah soan bahata ai yestu jemur de thom prabe atu laga bahe bun ki SAG lai pat prakno ko woi ya kadukti lawan gikwa bakali ki jingira ki lawan kerpang na kanya kasuka gikwa baka mensim jong ka jingi teli ya ki estate member ki jongi na gogorom ki bedon sedit ki kadar ya SAG vanang wan mai ai ki jingi teli ki jong pi pat ki di ki estate member ki nong yalam ki bedon ba jong go bio warna maila ya ka mensim ki jing bisni ki jing pihun ki jing ya wok kejat kajing subah stiu untuk bersubah roi bapte la bare oh kata se tim cicam no oh tar kata pun kita kat ni patip yang sisya ni nomor kedua dia ban laradon mana menunggu kapan kibalik bakal sisya tuan mak bare kata ketika kongsan pun ki village organization ki belayo ke jing mentoy na kini ki jingerap na kalian jong office jong block development officer lengba ke NRLM lengba ke basin berkiwi-kiwi ni ki program repair jong sorka bani bagiladan shibun ki SAG ki belanan kiu syafran sakmat kelaran shibun ki cooperative society ki belaki syafran sakmat lembaga ni gilat jingerap ke kiyo anak sorka ki cooperative society ki dan shibun apa ka tamri boy ke jumi ki don ru ki belayo ay ka award na kam tang jing tre bahagi juki ki jingerap ki kiyo lembaga corporation department kala bende garap karyang kala bende ketung jingtung kala bende aga
Rakhe ke pateng bakam ta kan kila dan shibun ki cooperative society lembaga pigiri mission jongka veterinary department akan dengan Snem pemerintah ki balayo di Jingdap ngi skem begitu cooperative society kenang la ban ki seprang sekman lembaga ni pigiri mission lembaga Snem apa dan dengan dong bakathan ni bagai jelai bagi kwa bani benta bakani ka Jingdap ka ba phi philayo bat ka ba hin sayo lemba jongka NRLM tanggawe kwa kibun ki SAG la seng la thum la sut la shor ko mo ko mane kidon ke bane kidon ke bane hagi por ko men chwa mjudan Jingdap ye ki SAG khamduna habe kershan dalade yalade kidon ke bai sinyang marsipolka marsanpolka marsispa lani daga beli rap nombara data man kan show yang jingyo ki man kersan dalade Kalam di village organization di wan kawan man pensil habi yakini kimaji don kam kum ne haro kaman ko ka village organization kadan kam ne ya ki in thanjai ha CFC namar ya mantai kadang padan kam ka CIF lun ka ba ka village organization ka kwa niyo ya street light ki badan Bodan hapo kasno nang ba kanong kaji shngan ha kajai kayen kikite kina ha kapor badung public organization ka kermen pimpian ya kadi kecil kerpan nang ba kakam jong public organization kenya baik ingai akti